Hallelujah. Greetings the Ranmao and Lukapompong Mensang Sowas. Dependong Anso Tamakompan. Ewong ya pon live with Monai pan mayor. I been metoda jo Ranmao on John Konapata o Korusio kan me pelikin. Udi o udial video kan kalap kosa me second usa masanang go truck tipoeki ima kaono masani challengin pay out kipano sapol masan. Okay, anyway karian tumodi riau meneu yang kecil rata eulel payo Maduang pola kosa yang timoti te na mana ka me kaskulia da nipalingen na disciple. Okay, masani nanora tigitugeo ap koe nei puta kamboke. Kelaihliki kalangan magitail anikipana niyatel Miniminiongehr Krais. Anso tamo, anso tak chelale kalangano. Anso magitail ipsapal. Okay, masani Kelaihliki. Makarateka kela kay kichail kan mipsapal chail muitanger Jesus a chail more sangon watawat midwe chamma chasolar kilkilang me Paul kosokosayang timwati sayo maso. Kichak watak puksaraw ni ngayon sarawi a kat lalachari pokata masana kitong nanachail irairan more ran pukat. Okay, mas igichail me sapol mangkot po chailip sapal igichail me mensus igichail me manta Jerusalem Israel mensus. Okay, wait te sapol maramas me uye papang nan sampawat kamu yung oy chaip sapal kauno uye papang ka so masa ng kot ka inting dia aman moment aka masa ng kot marang boy sombar koy o inting naramas inting naramas me kot as ngang yang marain o ngene pewe so ako saya kowe nei putra kambak Kelaihliki kalangan magitail anikipana niyatel Miniminiongehr Krais. Ako saya Kelaihliki relationship kowe o Krais ama minimin panor Kelaihliki kalangan tamin ke kalangan kecapoy kita kalangan tekeca tiar patagan ipsapal morso tuko pueki kalangan ng god chal mi miselinam deep uyas achal sinmuya pa kanin sene child momo child sara child achal nang yet konos chuda cha kaloge child pa child mela amoy to aman te me kai empatak yang child me mela child nanip sapal Miniminiongehr Krais so kosayak child Kelaihliki Kitailen Kelaihliki gaite Kelaihliki yap. Kelaihliki do it be strong. Yaramena man kawe komita kam kasaya ramit saulangan. So chamin sansaliki porete kailong kiniya. Ge drinaramas. Iwewegi. Drinaramas so chamin sansal ko tata bilyang uye sansal kimaso ng got rakang po ramas pang kailong kiniya. Kamu yung ay pampilata Krais, kamu yung ay pampilata masa ng god o chabang kumatki, tama ko prong god, chaban masa god, sangat masa karamas. Okay? Po aramas rakakadra mo ilagay gitay labe, god, akakasela paluaro palingene, nang kisiniyay. Ara chaban pilata masa god, kaite karamas. Imo Paul, kalkalok selia kamakam karya mela paksilu. Okay? Koner kamatakpan. Matakpan plata itawin Krais. So, uya kangka kelaka namana ka tena disciple. En Kelaihliki kalangano. So, anso magiging lelang
kasong the conscience with the persecution uwang okay uwang ang poson song kan me uwang me ngen sa tatong ke chapel tatong ko puen uwang ke child kilang lang matawa kalangan ya kalanganen Jesus ngambasang tonlobo ngambasang kipasang pokan matakla ko pasang pokan matakla sar suet mom suet mon aramasakan aramas lalawe pokita men kiyang komuyongoy kalangan tagot kalangan abogang gitala chami miselinan tip abogang gitala mona tayipudi okay you want sapol malimbak once and for all abola pakeudra one manamanen o poilauten unta apoin dati ben aramas koros mantawa aramas koros mon god remenda ke chelen Kelaihliki achelugi da kalangan me kachel ale ni achai so dropainda sani achai Miniminiongehr Krais rajigriyawa masani o masan kan me kakenrong ai kalong ke mon songkatete toto ken pilkin likiyang o lalapangkan me pangkak patakiyang aramas chikan okay panawiki timothyang Kelaihl o en bilale patangkan o iposayang o lalapang chikan pekaran kota mikin matamatawan sa oras mato reyesa kwalu porque imam uya pasan upon sapol machel vision the kairoir nang kono bata okay chel mi pon scripture riau eo ye mato reyesa kriau chel limbagong koto limbagong aramas lang igalap ko siya machel limbagong ko chel opalan limbagong aramas o magchel limbagong ko chel achel limbagong aramas pan limbagan aramas uapan pok uapan lipilipiliki aramas okay limbagan god pointi sojaran aramas amen wawe limbagan god on burlong nan morin aramasakan okay papa god absoda transform soja wokla soja out limbagan god udane apal pokjevan jogala kajal katbakalagali aramas jojo rangodo ren god pokjai chnok pakongi akjal songan wiye papai emasani ko sayayan demati tame rong akaskul ki te tame o soyer sang akaskul kan enale o posayang ako saya lalapangan o lalapangan okay ale o ipil kenpil likiyang o lalapangan mepangkak patakiyang aramas chikan likiyang o lalapangan mepangkak patakiyang mechikan okay nan culture nan may tenantiwa me Paul converted te uye me morte ellas nan anso bukaras cho roken papang to all es cho mien me all keleb me ka share masan god Jesus got to I kasaleyang cha limbagan god sipala culture espala chiak te anaban ewe okay elelmet mena rap kan imechay klan liya kan okay Islam Muslim kitim railao to Jackson murders foreign masaral kanja por kenta me lis chukitigi tuecha songoya pe renta me samen okay sani aral culture po kran diang li rakarasayang man ari cheka kwate moment okay baka kosay tuecha rapangol ansa me Jesus kochto nan aral chiak and mamor
Li series yang wat. Imagareta wasak some Jesus wiyata manaman. Kapayata Pilawawo Mam. And the 5,000 men's only. Resto watak only. Pweki olme kan wat non-cultural. So kay pakaral ko sa ika kosain. Pweng. Paul duwe ka child. Okay, duwe ka child ang sa mag-child. Let in the spirit chay kosain ngayon sarawi. Okay, pakan sa mag-chay so chay let in the spirit chay tatong kamalial. Tama chay laan-lar. Okay? Chay asa chay mamangkin aramas yung puson dyan, te koskos yung puson dyan, chay pa puruta kay natural man. Or saan ka kay pa influenced by law, influenced by culture. So, okay pa karal expression ka iti tawin ni Krais. Okay pa kapasay ka papangol. Miyawa sa endang linin nila, okay wala kan use po yan Kansas. Amoy Krais at chay watakatar. Solar mensus. Hoten tayo solar ululi po. Nanchowela kasi yayar may outpouring of the spirit. Mawiwiyawiyan sa what. So chay pan piludial turin li nan sambawat kay teka kit ng kono pata. Turin li nan sambawat. Kauno yuto tongi. Okay, mapulapul sinceri kan pokita ikoten sapul mamasan. Apang back apang kasalita apang kapoyeta. Tama sapul mamasan iyer. Okay? So, ako saya ren rapaki ta o lalapang kanyaw takot lalapag ichapan rong masa normal. Ipan rong masa no wokiti ala kai puyet yo bil pass. Pwekinan matu answer me Jesus. Kachkachla mona kachkachla maduro yesa kwalu emasa no yung rai kola uyata nai chon patak kola uyata nai chon patak mai koi uyata nai chon patak. Okay, I karaban jelen rapaki ramas me lalabak takot lalabak rawan ke kot rean ke marain ke rawan ke kot are achay patang kan esa cha pop selimal pa foolish man aramas jo wan ke god ata foolish te yak aramas wan ke god relalapak so rapagi aramas me pan wan ke god po sayang ikarapa wa making ndagi mega menanane lesson in Bible study ale kakairata mo son komo all de lila lapak me kauno ye papang mai jajai godo sarawi akjai sui kala songan aramaste tipson Bible study ya cheschono ki kupi ne chela ramas. Okay, porque makchel ikaraban ko me miyaki kisakis sama-sama kisakis kan work pa sampoy men edify men equipment ka kairata momotso te chon sarawi nan morin kuprang ko champoy tapan sambawat irachigik silu ori ala poisam nan kamakam wow ala poisam nan kamakam may ban watak Korean temati silu isa kriyaw amasani aramas koros memenan ke mormau lokayan wayon da kodli iralakan memen mor ke morin sugala morin santa morin kalmangi god awasan da mormau niarelban Miniminiongehr Jesus rabanale kamakam kareta kamakam persecution the uwang uyaksan selakan morwat makomi Miniminiongehr makomi yang aja sarawiyap sucip sapal cekin san sarawiyap memorin sampa cecip sapal so jangan ngotretel Miniminiongehr sa cel kopopodong ini balingen
ngenen goto ewanger ngene child ka chailaris suikalar morin sampa. Ay me ko sa yakame. Chay panale kamakam pokita a child miniminiang Krais. Satan kin totongi. Aramas mestrip sapal. Tepil momot so maral kamelil kan sapong. Raschapatang mor so to kren Jesus. Rapatapatak chori charma rakachakatanga. Jesus tepil ginum watawat. Aramas mesajip sapal edwecha maskun kawkawait maskun. Gay karta kapampil chiwolar ni palingen raschokilang. Imaragilgilang pungan aramas. Okay? Ari exactly tama pola leler imakichay lel rampukat. Paul kongkongonge na disciple de na warok me trainiata ni palingen. Epanale poisa ni kamakam to it a warning. Okay? Ala take your share non persecution. Miam kamakam kay kukutungok. Melel aramas kamekichay ni Arael. Lokaya ni Arael winani ni Arael. Karkarya tepilutan poila melel peorape. Sampuga karos wiyawi. Echoka kamakita chay poson. Makchay larmasen masan opachay banasa. Me utan epan wiyawi. Aramas kailong kung kachay boy Krais pen Jesus masani. So ala poisam nan kamakam. Niduan sombe lalabotaman and Christ Jesus. Okay? Paul is cheering on his son in the Lord. Endure persecution. Pat way na nam. Lelongam kamakamen. Niduan muya sombe gelail. And sapolaman God. Okay? Sombe man mekin patiat nana tatok. Kin men kapayata insenena kaun. O kin sota punkita wiwian railkan me kaitek sombe. Okay, ko saya sombe party at a American men kaperenita a kaun. Estupid katerop ki su charan irailakan me kaitek sombe. Okay, that was sombe yung God. Me God ye papang. Me pan wukita, wing God, and poi that what a papa, sang nana, mongyong, what come what may. Okay, I am sold out for Christ. Isong and some bayang gota, me ye papa, me katalela yawom poina. Okay, what is the price to serve my God? I am ready to swallow it. I am ready to follow. Ikaraba o meging galap kopreki yang kaunas chukak totongi aramasaman me pakonga more laut sangot. Puwutan kamakam, part of this journey. Again, rakalawa Jesus, Satan, songasongan men, wiyayang kalokolongkan, kanamanangkan, uwangkan, to the point me, elamame ekalopula. Asa cerca me Jesus, muy tata, poeki, apan William di aramas, ui kakela kala aramas, ni mas lale. Aramas, kaloki kichel aramas, kame kichel aramas, lalawi kichel aramas, kailong kung kichel, eso cha kansens wet wasa, pokita, kauno kiyang rosto na child. Satan kinlamame, apan uyasili sin sarapok chailen, sarodite na manaklada nurlate solam mal, esa sair ke makomo sambe ang God. Mangin saraw kung uyasa po miyam relationship to connection ang kauno. Through prayer, fasting, and praying in the word, living in obedience, kauno in reward, kakela ka nga naman. Kakela ka yukarita, kapal koros mesitan kataro to kutong kamao yukala. Kutong kakela ka yukala. Ito makampa masani, bring it on. Okay? Jai chuka kaudi kapal ang godo, udana bang godo, ap yamu mana tel riyak. Yamu mana tel riyak, yamu mana takin sapeng. Sapeng ni positive. Sapeng ni, nga kay pak chekin maaye,
I was to work it alana a child limpagon and the one god for a child. And some child perra a child mong young boy child eu call making cansana mark worship ye and some aramas persecute ya. Then and some aramas wong ye loud, you are worthy. You are worthy of it all. Wegi that was worthy. Come cotton war wrong tami lele les chuya that may got close to your love, close to what you have done for me. Okay, in exchange and so me come perogi among young mengalaw delam kapangakot na nam kapal tenses what kauno katingi yuk. Kauno kakela kay yugala kauno ka might nan nga naman aramas wiya poi sin ki aray kailok a ewa muyala laut la nanam pewedi operen bewol. Hallelujah. Jesus chayamu manampan susuku wing court kolula watki kolugilata kolugila is sutra kantipai kan chay korasipugiditi so pakmanki yang kauno ma kantipai kan. Okay, Willia kap tawat Willia kap so paisang yaraman kolula tangay mimilale pakaita kolula mo remorse. Okay, remorse to which instance would kila puiwiatati may ban pakmanki tipaya ay mokit kaso cha wukita kaita kolula mo so chaban pakmanki tipatraga taris so pailang kot Willia kapalat which morki tata mo puksaraw mahasani kam ichukak wukita lai morap niyan sa may ban kiyang kot ngayon saraw pang katslong sa wasay child pa chailen aniking chekakir kasawi tay konoya tamin dewya tama kot perenki tama kot kaite stripperenki. Okay, ar chay watak puksaraw miya rosanang god yuginti atapo child. This walk is all about faith. Masan kauna masan just song koros wita. Kamu yongoy pa mamasan po song kan makuprong kot me chay chukang kilang ap chay kosaya abang come to reality. Pueke miya manamanan masan. Labin batak. Isa kwaluria sa kewe manamanin mamora emiminana wa child ka. Karita chawiya kapakap, chawiya watawat, kapachay nga chay poson, a chay pangklang, mea chay maur, emir ni kolula, wilia kap. Okay, peptize la, wewen peptize, kasalapan kolula o wilia kap. At chay panan ki maur sojuk. Okay, nga machay sansaraw yap sojo, pon sawa machay lanana, wiya mokit wat, so jamele en poson pan budi chay pan kingalap loose pan tatokan ng munchiti pok chay kalakale. Hallelujah. Chay kapakape kailangan ng kumailkan makachin katita pili wong niya nan timet chay kapakap kailangan ng kumakaon Jesus kailangan kiyang kumusapul mamumasan kumkachin kupro kapeta korusya kan mepil ye wong ya pon video weto God ye jakara banakan record when and we had to son to kong ralakan memenrong sapul mamumasan kalangan kiyang komi sapul mamumasan ka melele me uye san salamawang aramas koros maganuya rong pwe kita tokan ngayon sarawi ran pukat nan muiwit nan tiwit wasa koros kaito ka chamen pombe ap sapang klang me wasa koros uye sapsapang komi aramas color lokaya we koros susupay lang kami yetuan sapol mamulimba kami makatun wiya koko no pata mongyongan aramas choton supay tong kami kalangan kiyang kami tatakan naman titiyo kom kawalar aramas aliduwidip masapang pilata miniminiyang kami kom katin sa usagit sanggak chamataman songkan mesagan watakatan wiya men kaskulo pano ongat maur posa memor kum maur makom kachung por perenki alialu nan kapai makom kachung kosani yang irailakan magen paiki yang komi kom kachung ye yang hit pompowat niat pilpang komalti pileu chupana lakap makom kachung muitang ni marang kaun Jesus mawiyat kaun at sangkomor kokolata. Amen.